Ka Voice of the People Party lapin Ka Npp Ri-Bhoi district da ka bakalayo ka jingjap ki lai na ki pratli ki constituency kat ba ka National People's Party ka jap ki atli ki constituency kani ka jingjap jong ka VPP ka deling ba ka jingkershan bat ki nong the vote ki bajarjar ki kertong ka VPP ki belong ki nong job ki long na mawhati sneng bat umroi kat ba ka NPP ka penskemia ka nong po bat jirang ka jingjap ka ba klem kami ilanti jong ka VPP ha Ri-Bhoi ka pen I ka jingkala ka san pertaya district council ha ka ba ka ni ka seng kala nang yo po na ka benta ki election ki bansawan Pangakulay hampam na ka benta jong kinong song jong sning constituency bat ikitu giba dakarsan bat penjob dan buram yang matasi isipo jar san spa lai Ngut Kino kerjaan kibai jangi. Tina kaliang na jangan maskopan pentau ba. Hakani upor kaya bangin salia nang nismat in buram ba yakara jang parti bat in jikmu ba matam jang parti kadai banwana ka sensar khadar ba khoi. Aga bakhadu ai kajing khoblai ka kerpang ya kinong kersan jong umurai konstitusi kiblong ki kenrat ki jonga kumbangila kren saki pajba bangi di sakri baki gede kenrat kai ke ba gi kwa melong ba jing khoblai ke ba kerpang nadu ki barit do hadu ki behe ba khamtam ya ki hep ki barit ki bakat bagi meeting ki ju ya perta ki hela hapra kanai kelong ketak jong jing kela ke ba ublai wa ibit ya kan ke parti jungi benjob hakiwi kunsi bat naga umurai kunsi wilayah kurnya gede election klaim ke bisa dengan kun persya ya kita ke bedon nak bor bedon bisa dari limba ke jalan nanti ke jomble ya Allah benjo akan kejujak ke bedon bedon ya ai demu aben ke bedon kong boleh terakhir di dalam nanti ini kurnya ke parti boleh nanti yang aru bukan ini tak ke Allah pendem ya ke jing pensai pak ya ke ngomrem ke parti jing bedon ya ai ke jing ke basikan ya ke pak nong persya